Hello guys, this is Nrao and welcome back to Phnukhouh YouTube channel. So, okay, Friday, Tino Chonchi na lepina videos ta, Tinibo videos ka rono Phnukhouh nai, Brekhe Chonchi ni no tongi chini smartphone by pen card ta apply kela nai online deiyo. Normally topics no to yese tina rono bo videos ta Phnukhouh nai. Ake chongsiyo pen card tas na unai hasingke chong dukan ro thani nawo, je pen card namo jaga thani chong chini je namo documents photo sorry ye pen card namre lani nawo. But Tinibo videos nai pemon ya go hasingke Nrao trek runga po thang to nani ya Nrao dukan no thani no ni pen card pens namre to nani ya. PHRUNG noni jan janin o toye noni smartphone bekhiye online deiyo apply kelamene noni pen card ta abo process role Brekhe kenait makine abo joto suno siyaoh ni bak pano Nrao videos na rai samanjin ka thoyan jora na yetundi videos sale lawnai maike no nampa like process nonai omoni bak pano inge phaide taw chong sale negrana pen card ta apply kelamene bak pano let matma documents na moro ke asu bangma documents na ya noni Aadhaar card mahatumu bai tho Nrao pen card ta samilamayu noni Aadhaar card compulsory to ni nanai akhe noni Aadhaar card bai mobile number bu link to ni nanai bo mungni noni to asike Nrao plaima ke noni smartphone bai nokra thang to na ya online bio Nrao apply ke lamine inke je mobile number bai Aadhaar card link kri ke to ne ro Nrao bo panabas namai mon ni lamale tomo abo ke Brekhe inke Nrao ke noni post office thangye noni je namo documents photos ro pen card address pen card namo office pen card office address no ni document send ma kene non document ma hoine abdika ko yen ros na lamai moni lama to inke mobile number be Aadhaar card link kri role Brekhe pen card namla nai abo phone no sinim chuke no comments kedi no videos to comments kedi no comments kene bangke ang agon ba pano ko discount videos to ye thane inke tinyo ke chungnai le nai je mobile number be Aadhaar card link to ne role Brekhe ye online de apply kela thime inke tawa andro no videos rai sa ko discount no ke proof no nai Lai thane talo ang KAHAM ni pen card apply kemo. Naidin no screen no nainuk na. Bini pen card ang apply kemo 20 April lo. Inke bini pen card mai sauha online deiyo 25 April lo. Inke tawa no status ko na status on nai hasinge date 27 April lo ke bini post office bini pen card so. Inke salchu na hala pen card so kine only 7 days now. Salsni nimsiyo no ni post office no ni pen card mai somayo inga salba nimsiyo ke 20 wa apply ke ha 25 wa bini online deiyo bini pen card mai so to ke salba nimsiyo na ro online deiyo le lakhu mayo inga bodi ke chong pen card apply khala na ni ba pandawa tawa chong videos na lena Brekhe process ro ke nai ma ke nai tawa PHRUNG na A to Z ba videos ko ko nai inga phaidi tawa chong asu ko bong saya mani tawa je chini nangmo topic so thang lena Brekhe pen card tale apply ke nai aket matma process le kheni na tawa chong mobile screen no nai likrama pen card ta apply kene ni ba pano Nrao pula no ni Chrome browser ro ma thone bo no nai nuk na Chrome browser tawa bono khusari nai ke khusa pai ke bo search box o click kedi boro suidi NSDL pen ye ke taw suidi nai NSDL ke NSDL suipe ke pen hi suidi pen suipe ke search kedi jambo tola ero symbol click keri nai ero symbol click keri ha click hepe ke search ong nai taw search ong ke naidi boro ke bodi ke bangma page painai bangma site painai bosa kathau ni NSDL online pen application manon Nrao select ma kenai inke jang tola phono track bangma site to status track download pen NSDL tin hitong ke track bangma jang tola naidi site to inke boro nimsin no jethi metin thai mani bosa kathau ni NSDL online pen application mo click keri di ke to click he ha samane sinai inke boro bodi ke page payo boro ke chont nama kenai pula desktop site select he mala nai desktop site select kenai ba panda bosa ka 3 dot boro click keri di boro ta click keri nai click keri ha click ke tola phaikle di bo desktop site to bono select kedi inke desktop site select ke ha desktop site select kong pa ke tawo nai di bodi ke general ni laptop computer screen no Brekhe phai abodi ke boro pon nai inke taw ke chont nama kenai bosa ka thau ni apply online mo no tuindi automatic select na inke tola application type boro select kedi please select into ke boro new pen Indian citizen form 49A bono select kedi ke taw select keri ha inke jang category o select kedi category bo nai di bo please select mo click kedi boro ke individual tin bo first ni individual tin ha inke tin pai ke taw tola wa chontre thang nai boro ke naidi applicant information pen card bagrani information boro marne bo title mo naidi select into bo title mo bo select mo click kerne tawa select mo click ha inke boro Sri SMT Kumari inke Sri select ha clanis nam nai bo yes Sri ting ha to impai ke jang tolao naidi bo tolao ke mama kene bo naidi last name mo click kedi last name mo ke no ne last name mo soi di riang de chakma de jamatia de ke tawa riang suiri nai boro REANG riang suipai reha inke aboni lai biye jang
naidi first name hintongo boro click khedi ge boro ke noni mung soiridi ge bora Narendra ni snamne boy Narendra sinai Narendra ge first name mung habo ke bini ge jang lai bfo tre naidi middle name jang lai bi middle name hintongo bo middle name opon noni mung middle name tongke middle name porimayo for example Ojit Kumar yang tongke Kumar middle name Ojit first name update kanai ke middle name roria ke abon bo bandao abna beraya to date of birth select kanai date of birth click khedi date of birth click hepai ke bo 2021 bai ko tom boro select khedi boro click kheri nai tawa boro click ya borsi select kanai ke click kheri ha ke boro no bukti borsi achai jeno Aadhaar card Brekhe borsi tong ta 2001 select kanai select hepai ha ke bo APR boro bai ko tom boro click hepidi ke boro ke no achai mo tal select khedi bukti talon raw achai January de February de ke tawang select kena achai motal July select ke ha oh sorry June select ke be boro date calendar ro select kela de bukti salo achai ke boro select ke pe ha 0506 2001 bin date of birth ongha ke bodike date of birth Nrao Aadhaar card Brekhe tong same to same select ke Aadhaar card be match kela de ke boro email ID okay boro no ne jani email ID story de je pen card bagrani email ID story de bo email ID yo now ni pen card online dio mai saunai inke email ID stop pai ke jamboro mobile number je pen card bagrani mobile number story de ketawa boro pen card bagrani mobile number story nai je pen card sponis nam abo bini mobile number ake bo email ID ophono stop marine kenene ke boro bini mobile number story ha mobile number stop pai ke jam tolao nai de tolao bodike wahan ro kama ke check keru de bono ni detail je fill kema check kepai ke bonai de stia ke box tong boro click khedi by submitting mo boro inka apai ke tolao captcha code bonai de bo captcha code HS7BX bai ko tom bono same to same fill kheri din factor vector ste ke ste eta bono fill ke pai rinai yes okay 7 to 7 select kenai 7 pai ke BX paha capital letter by story ha gas tau pai ke jan tola nai de ke ha reset ke submit into inke note mama ke bo submit mo click ke mari ne ke tawo phai bo submit do chung click her ne wa check heru di submit ke kosis kango kama ke ye inke check heru pai ke bo tola ne submit mo click her ne ke taw submit mo click her ha submit mo click hepe nai de bono ni token number generate nung ha bo 0071 bono Nrao screenshot khelaru de mu yake bono note khelaru de extra paper ro inke ta screenshot khelaru ha screenshot khela pai ke note mama ke nai bo ke ha continue with pen application form into boro bonai de sajum ke nai continue with pen application form mo click kheri de ke ta click kheri ha click hepai ke ta tre next page otha nai inka nai de boro ke chung bo step by step pa fill ma ke nai bonai de other pen cards namnai ni bo pando ke tham option tong ke ha bonai de submit digitally through eKYC boro no ni mobile number we Aadhaar card link naunai abong ke bo puila ni option select kemayo arpo boro ke signature no ni phaiyo ni pen card no ni sign krine inke second option submit scan image through e-sign mo second option okay no ni documents raw photo raw signature raw online do upload ke ma hoinai bofo mobile number by Aadhaar card link to ni nanai inke mobile number by Aadhaar card link roi roke bo forward application documents bono select ke nanai inke ta wang bokcha ma jani submit scan image through e-sign mono select keri nai bonai de bokcha ni mono select ke nai mono select ke ha boron select ke documents raw signature raw photos ro pa ha online dio chung upload ke hui nei mon bo pandao inke arpono bofo mobile number by Aadhaar card link to nanai select kepai ke jam tola phaklai di tola okay ma song boro nai di whether physical pen card is required no physical pen card na hasingke boro fees nanai inke boy yes fees applicable mono select di inke Nrao only online dio ma selam chu inke no ni email je pen card ho nai abuna maimai ko nai no ni post office pen card su nai abo la nai ke bo Nouh mo no select kemayo inke taw ang online yo po nango inke post office po ai original so ni naw mon ba pando ke noi ombo ye yes please applicable mo select to han abo pai ke jam tolaw ket mama ke nai boro Aadhaar number last ni thai bridge tawri di last ni number thai bridge 4 digit last ni boro
pen Aadhaar number staurini je sponi pen card snam abo bini Aadhaar number ke boro staupai ha staupai ke name as per Aadhaar boro select kedi boro je Aadhaar card Brekhe mung tong same to same boro po suidi je Aadhaar card mung Brekhe tong abodi ke boro po suidi Aadhaar card be match on nai mu inke staupai ke boro naidi weha kam ke check kerudi Aadhaar card number mung inke boro ke full name of the applicant boro pen card bagrani mung pura masine inke boro automatic fill to nai skaw no fill kebi mong baye arpo weha no kam ke check khenai rudi check khenai ru pai ke check ke paye pa okay tongke jang nai de boro gender mo tong boro ke select ma khinai no bo gender mo please select tong boro bo nai de bo please select gender mo click ke inke boro kla de bride select la de ka male select ya kla mon ba pandaw inke select ke pai ke chongjang tre tola ma thane have you ever been boro nadik maisa have you ever been known by any other name nuno tre mung rawani ni mung tre judaring moro to tong songo ke kuri no select ke tingi inke abon tolaw ke details of parents boro ni parents ni details mari nai inke boro naide father name boro ni phane mung boro story de ke tong story ne bini phane mung je pen card bagras poni stop ke taw phaide boro story na boro ke father last name or surname songo ke boro tawa select kenai bo sajum kheye suip nai nona nadi boro binim phani last name soiri de riang de chakma de jamate da budi ke riang sira ke budi ke phaike bo okay mo click kherdi noni data save nai form tawang bo okay mo click khere ha ke boro suide continue chi no suipidi boro riang soiri ha riang sipai ke last name sipai ke jang mphani mung first name suidi mphani mung ma ke boro taw bini mphani mung suiri ha boro suinai mphani mung sipai ke jang boro naidi live jang middle name of tongke middle name po story mayo boro middle name ro kurimon ba panda taw bono bera ha ke boro mphani mung ha kohari riang ke boro staupai ke bo mother name boro mani mung pon ori nim chokeri mayo arfa bo compulsory ya bo optional se ke bono tawang ria bono beranai mother name ga paike jantola parents name to be printed on the pen boro nini pen kados poni mom phani mong de tuinai mani mong de tuinai ke borom phani mong select kenai a father's name select tuinde mani mong print kem cheke mani mong po khemayo yarpa phani mong no tuinai ke tuin paike mudike phani mong select kan ke nrao kahama ke general form fill khemo abuno weha kaham ke check kenai rudi budikia mangka mistake ma ke chayo nai ba pandawa inke nai thopai ke jan tolawo next click kerde next click hepege nai taw second step bo thampi nai second step ke boroket mama ke nai boro source of income boro no ni source of income mari nai boro no chakri dekhe chakri kroi de ma income ke boro masa nai inke boro no maha ke yang ke monai tolani no income hintamu bo no income mo select herni taw ke select ya tik ma ha inke tola ke address for communication ke boro pen card bagrani address boro no mtiyo no ni residence de office de timari nei boro no urdi inke bo tola ni bonai di residence hintamu bono ro select hede inke taw bo residence mo select ha inke residence mo select he pai ke boro ke taw ke address fill ma ke ne no ne residence address je no ne no ni address ho ha abuma boro pa fill ma kenai inke tawang boro residence address select kenai bo jenno address fill kemo abo address osen noni pen card ho sok nai abon ba pando nrao je bukte address ola somchu noni address ni mung kam ke suiri di inke boro address suiri ne ha tawo boro puilaw ke noni house number suiri di noni house number 94 house number tongke inke boro suiri ha 94 inke boro ke noni paramung tu stauri di paramung boro paramung stauri nai videos no skip ke man ke nai tonde videos lau nai pa han no live process no to mon ba panda ma bo skip ke mo kre pa sen no live no nai boro on to paramung sui pai re ha inga sui pai ke jan to lau nai de boro ke noni root street land post office inke boro noni post office mung stauri di noni jan post office je no bukti post office noni pen card la somcho abo post office stauri di post office mo ke tawang boro post office mung stauri nai post office ha manikpur
Ge post office taupai ke jang tolao tre chong filma kene boro ke noni area locality taluk subdivision ke boro noni subdivision story di subdivision bukti subdivision klai ge borang subdivision story nai subdivision nemo modike faiken robo data okay kheri di okay click hipagen boro staudi noni subdivision mo ge staupai ha subdivision mo staupai ke boro noni district nimo select kedi boro non district suiri di bukti district oklai ge dolai suiri ha dolai district mon ba pandawa engka bo paike jan tolawo country name bo country name mo boro select kedi boro ke India insui search kedi IND so ikan ide bo India select kedi country ke engka paike tolawo paikle pidi tolawo ke boro state union territory boro non state select kedi getchen ke Tripura mon ba panda Tripura suide select kedi Tripura select ke ha engke boro pin code none postal pin code di boro non post office ni pin code story di engke boro pin code story nai non pin code Aadhaar card number on ID mai nai Aadhaar card on nai ke non pin code no nai ke boro story ha engke staupai ha Nrao ni pin code staupai ke jant mama ke nai di mono tawang sa zoom out ke nai mono sa state irana state pai ke jam pin code staupai moni ya go nai di bo zip code hin tongo bo zip code mon ro ma pata ke di bonar no blank bera di inke zip code ro soi to nai inke tolaw ke office address hin to bo office address mo pon ro ma pata ke di boro po soi nai ma inke chong residence select ke mon ba panda resident address sa ka ori pai ha aboni ba panda office address rini nai inke jam tolaw nai di telephone number and email ID details in tongo boro noni telephone number email ID details boro mari nai tolaw nai di country code or ISD code in tongo ge bo select mo click he chini country code chung select ma khenai ge country code select khen ba pandao bo tolaw select in tong boro click kheri di inke boro soidi India ya IND soye search kedi IND soike phainai nai di bo India 91 bana select kedi inke bo ke chini country code no ha aboni tola email ID automatic tonai bos kamondre Nrao fill ke khui bimo abo pai ke jan nai di area STD code inke jan telephone or mobile number tong bo automatic tonai skamo fill ke bi pai momon ba pandawa inke bo area STD code boro phone ro ma pata soidi boro ma soi tonai area STD code ro soidi nai inke jan tolawa bo appointing representative SS boro Nouh no tindi apai ke next mo click kheri di inke bo next mo click kheri ha next mo click heke boro ke nai di bono sa zoom out khedi zoom out kheye nai di inke boro ke chini area code AO type abo pa ha chong mari nai inke siang ken rot mama ke nai poilawo bono sa zoom kherana torirana bo Indian citizens sintongo bono select khedi inke raw ni state select khedi boro select state hintongo bo select mo click khedi boro no Tripura Mizoram Assam jepuna raw ni state select khedi ka Tripura select ke ha inke boro city select kedi boro city o naide boro Tripura na Agartala Dharmanagar tong kenoi inke boro won ni city select kedi jeke ha inke boro Agartala select kenai city select kepege chung mama kenai jang naide boro phaiha bo Agartala ni AO type area code ke bodige paike bono save kedi okay kiye okay kheri paike bo nai di bo deke bono select kheri di bo stack no boro tick khedi ke select ke sa ka nai di automatic fill nai area code ha SHL AO type ha W range code ha 16 inken AO number ha 92 borike automatic select nai inka bo paike chont mama khenai jang ke ha next in tong tolawo uchibo next mo click kheri di ke ta next mo click kheri ha next mo click ke boro ke bo last form boro chung kama ke bono fill ke mari nai inge boro proof of identity bonai di proof of identity sa kata boro select kedi proof of identity bo et ma document book ma documents rinai ka Aadhaar card nemi Aadhaar soye select ke ha Aadhaar card select ke ha inge boro proof of address into boro proof of address of Aadhaar card ridi ka Aadhaar card soye ha ka Aadhaar card select ke ha abone proof of date of birth proof let mari nai boro po Aadhaar card rinai inge Aadhaar card boro po select kedi inge bo ke tham select ke pai ke jang tolaw nai di declaration mari nai boro I declaration boro mari nai naro
boro naidi Mumbai ko tong Narendra ya inke select hing tola tong select ma click hedi boro himself herself select hedi inke himself herself select kepai ha select kepai ket mama kenai jan tola place bo place ma click hedi boro jenra ubukti jaga tongye pen card apply ke abo jaga ne mung suiridi jaga mule je ko suiridi kaukri bo aso samung nang moya just brouh siyaoh nai ba panda se abon ba panda ke boro jaga mung suiri ha inke jaga mung sepe jan date Nouh bukti salot abo date automatic boro select tonai inka apai ke boro ken rone photo upload ma kenai passport size photo boro nrao upload ma kenai je pen card sponis nam abo brouh ni photo inke boro pen card ke sorry boro photo ke Brekhe nai jpeg format on ni nai inke file size ke bo 50 kb ni common ni nai 50 kb is like bound ke none photo support ng nai abon ba pando 50 kb ni tola mp 50 kb ni tola photo size nai inke 3.5 by 2.5 centimeters nai inka ba pai ke bono select ke nai ba pando upload carry di photo taw upload carry nai taw upload carry na photo bini counting already snampai timo tong no photo na counting yo snampai tuindi je nangmoni hisabo ke ke bonai de bini photo taw photos tawri ha inke select ke peka upload mo click hedi upload mo click heri ha upload mo click hepege taw bin photo upload nai naidi bobini photo upload tong ha inke photo upload nung pai ke jangke upload signature hing tong upload signature mo bo click kheye upload signature ke marne signature pho abodino jpeg file format on ni nai inke maximum size 50 kb 50 kb is like common ni nai are ke support ni nai ke upload ke nai ba pandawo bo plus symbol boro naidi jang plus symbol boro click he mari nai click he pai ke non file je bukti save ke tuin rutuye select ke di no scout signature pho blank paper o ke suye scout save ke matene photo inke naidi bo bini signature aus scout tuin pai mo se jai ke mono taw select keri nai ke bono click hedi click he pai ke ochi bo upload hin tong upload mo click keri nai taw upload mo click ke bin signature upload nong nai ke taw upload keri ha ke taw sa time na nai de signature pho upload nong ha inke last jan tolaw ket mama ke nai taw ke document upload ma ke nai chung ma documentary abo ma document upload ma ke nai inke chung Aadhaar card Kheyaoh Aadhaar card ni documents tawri nai boro upload keri nai boro nai de document pdf size on ni nai document ke pdf format on ni nai maximum ni file size ke 300 kb is like common ni nai 300 kb jora nai abon like bound ke support Kheyaoh nai inke pdf file os count is now save ke tindi non document na ka upload ke nai ba pandawa jambo plus symbol to boro click hedi bokchak ma ke no to na ka tawa pai select kheye tawa document select ke nai select ke upload ke nai ke count jam pdf file save ke pai timo tawa banang boro upload keri nai Nrao scout ya pdf files pa save ke pai tini ke bonai di bini pdf file on scout is nam pai tio Aadhaar card nglaw bai bis kang bai inka wo pai ke upload no already ke taw ke submit mo click he de upload mo click he ke Aadhaar card upload no nai ke nai de Aadhaar card already upload no ha upload ke pai ke chont mama ke nai submit in tong botalaw ke ha submit mo click keri di ke taw chung submit ke khons ka wa ha kama kan raw nai ru di no ni check ke nai ru di nai pai ke pa ha jai ke pai ke bo ke ha submit in tong submit mo click keri di inga submit mo click ke pai ke taw ke ma pai ha nai di taw ke Aadhaar card skam pui law kan raw last ni thai brima siyo taw ke 23 ka je thai chai to ni ma abono po boros taw mar nei ke first ni 8 digit number Aadhaar card number tawri di je Aadhaar card je pen card sponis nam abo bini Aadhaar card number boro la first ni thai chai numbers tawri di ke taw thai chai numbers taw pai ri ha skam ni 4 digit to skam che already taw pai ha ke taw tre tongnai ma abo boros taw pai ha ke bo id number mak mo boro role ma ke to na ya boro ro na suini po se me abo select option puno kuri inke Aadhaar card numbers taw pai ke jaw name as per Aadhaar bo automatic select tonai apai ke pa ha borot nai de jes kang fill ke bi pai ma lo ha boro automatic tonai Nrao KAHAM ma ke bono we ha check hedi check ye je got ya mak ma mo to hasinge boro onche nayo je Nrao thik heru de inke boro pa ha Nrao KAHAM ke A to Z kam ke check hedi nice number di cross check hedi
ke borong pa to nai nei binik mak ma select kek ma nai di address pa ha boro tongo ke boro bodike select kedi kluk kluk ro nai kedi bo se last mo ye last form mo ye boro submit ke tele no edit ke ru me ye abun ba panda boro nrao tikna ke nai ro ni nai ke boro pa ha okay tongo na pa ha phu nai jans kam o khemo nai de pa ha je fill ke bi malo boro phu nai ke boro documents rok maro aadhar card rimon ba panda pa aadhar card tongo ke boro declaration bro ke boro bin photo signature ke aadhar card ke boro pa ha okay tong pai ke chongwa ha nai pe ke bo pa ha jai pai ke proceed mo click ma ke nai inke no ni go the maro tong ke edit case na mai ke ta proceed kheri ha proceed mo click ke chung na ma ke nai taw ke online payment chung ma ke nai online payment ke nai ba panawro nai je 3 option tong online payment through bill tax online payment through paytm demand draft ke bo second option na select ke nai online payment through paytm ma bo online payment bo second option na select ke bo paytm de ke bono tawa pay keri nai ke second option select ke ha select ke pai ke ja nai de tolak mai be I agree to the terms of service boro tong bono tick mark kheru de bo tick mark ke ke proceed to payment mo click ke de ke proceed to payment mo click ke pai ke bo de ke page pe nai ke taw total 106.90 paisa nang nai ke rejaha khausning toi rang rejaha khausning jama nang nai rang abaso no boro pay kheri de ke pay mo click ke pay confirm click ke pai ke allow kheri de cancel kheri de bana ke page pai ke taw boro no 106.90 paisa boro nrao pay ke mari nai payment ma ke nai ke boro nai de boro no ne automatic mobile number tongnai mobile number store de jabo payment by paytm account link tong ke boro train no upi ro pho select ke mayo upi phone pay google pay de ke pho payment ke mayo mo ke no ne debit card de ke ri me upi mo click ke nai de boro no upi address store de phone pay de google pay de non jan jan upi id store de ke boro tawan store ne upi id tawan boro phone pay ni store nai ybl phone pay ni boy ni upi address ke store pai ke boro pay 106.90 mo boro click he mari ke click he ha click he pai ke nai de jang manasa zoom out ke na no ke taw request thanai no ne phone pay yo je no phone pay upi address taw rimo ba aro no ni request thanai taw ang bana nai soi pay ke nai boro nai check pending status taw phone pay thanai phone pay apps ko sa ha boro nai de taw phone pay apps ko sa ke boro no ne screen lock kholo de ke nai de wa NSDL request by 106.90 ka pay mo click heri de pay mo click he ke boro now send mo click he de ke taw boro send mo click heri ha send mo click he ke boro no ne transaction password de inka okay ke de transaction password okay ke pe ke taw baso paisa nai de already paid on ha pay dong ha remind later mo click here nai okay done mo inge tawa ajang kha bai thang de no ne side ha de chi inge boro no maha phuta ke de boro refresh ro back ro ta ke de automatic bung nai ke nai de payment success nga transaction success nga inge success ong pai ke chung mama ke nai boro transaction reference number ok maro mai ha no de sa de no khem sa rang pe ke nai tho pe nai bono phone no larum chu ke screenshot ke laru de ke ta screenshot ke laru ha laru pai ke bo continue mo click heri di ke taw phai de bo continue mo click heri na mo sa jum ke ne continue to continue mo click heri nai continue mo click he pai ke taw ke chung chini authentication other to proceed bo other authentication ma ke nai ke bo nairu de ka ma ke nairu pai ke bo stay ke box to bo tick mark ke de taw bo tick mark heri nai bo terms and condition bono select ke de inge select ke pai ke chung bo tolao authenticate tong boro click ke de authenticate mo click ke pai ke OTP authentication hi uchi phai phinai bo OTP authentication mo click he mari phinai kenai taw boro click herina
OTP authentication click है click है पे के तो जे नराव नि मोबाइल नंबर बाय आधार कार्ड लिंक तमो नो आधार कार्ड बाय मोबाइल नंबर लिंक तमो आबो मा मोबाइल नंबर वो OTP थानाय आबो OTP बरो स्टावरनि के ता OTP माइसवा बरो OTP स्टावरिनाय OTP स्टावरिनाय आधार OTP के स्टावपे के सबमिट मो क्लिक हेदि इनके ताव के सिग्नेचर वेरीफाई खेनाय बा पांदा उचि ट्रेवा हा कंटिन्यू विथ ई साइन मो क्लिक हेरि मारिनाय चों नायदिबो कंटिन्यू विथ ई साइन मो क्लिक हेरिदि कंटिन्यू विथ ई साइन मो क्लिक है हाँ क्लिक है पाई के बरो नाइदे बरो टर्म्स एंड कंडीशन बस आका आई हियर बाय मो बसते आके तंग नो बरो क्लिक हेस बनो टिक मार्क हेदि इनके बरो नोनी आधार नंबर स्टावरिदि BID और आधार नंबर बरो नोनी फुल आधार नंबर स्टावरिदि पा हम थाइप्लुं बरो स्टावपाइरिदि के बरो आधार कार्ड नंबर स्टावपाइरिनाय पा हा जेस्पोनी पेन कार्ड नाम अब बिनी आधार कार्ड नंबर नो बरो स्टावरिदि नाये कामा के क्रोया मोदिखे इनका आधार कार्ड नंबर स्टावपे हा स्टावपे के जां सेंड OTP हिन तंगो सेंड OTP मो क्लिक हेरिदि इनके सेंड OTP मो क्लिक के चित्रे वहा नोनी जे आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक तो माबो मोबाइल नंबर OTP थानाय आबनो बरो स्टावदि के तावां OTP माइसौहा अब OTP नो बरो स्टावरिनाय OTP स्टावनाय तावो के बरो OTP स्टावरिदि जे नन मोबाइल थांमो OTP स्टावपे के जां वेरीफाई OTP तो वेरीफाई OTP मो क्लिक हेरिदि के तावो वेरीफाई OTP मो क्लिक हेरिनाय OTP फायांग को रिसेंट OTP को क्लिक हिमायो के तावं वेरीफाई केरे हा वेरीफाई OTP मो क्लिक हेरि पाइ के ताव चोंनाय लेग्राना बरो सा टाइम लानाय के बनो पासवर्ड सेव केने खेमायो नेबार इनके सेव खेलारो ने इनके सेव मो क्लिक हेपे के बरो प्रोसेसिंग चले तो बरो न महा फटा केदि रिफ्रेश होता केदि बैक रोता केदि जे ब्रेके टोंग आबुदि के तोइंदि न रिफ्रेश बैक रोके के ब कैंसिल फोन थामयो आबन ब पांदाव बरो मा फटा केदि सा नाइसिंग तोंदि सा टाइम ला साले को दुगा समिला ने फोन नाव नाइ तोंदि इनके नाइदि ताव बरो ओंपाइका ननि एक्नॉलेजमेंट नौ PDF दिखे माइहा बरो नाइदि ननि बनो नराव खुसा नाइमेयो इनके ब डाउनलोड PDF मो क्लिक हेये PDF ऑफ डाउनलोड खेलामायो इनके ताव बरो खुसा नै बरो नि ब के ब PDF फाइल के पासवर्ड नाव नै बरो पासवर्ड के ननि डेट ऑफ बर्थ नै ननि डेट ऑफ बर्थ बरो स्टाव मारि नै के ताव आंस का खुसा नाइग्रा नै डेट ऑफ बर्थ 0506/2001 बिन डेट ऑफ बर्थ के बरो ओके मो क्लिक हेदि ओके मो क्लिक हेके नाइदि बरो जे बिनि फिल केमो बसा कथा वन एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ मारो तोंनाय नाइदि एक्नॉलेजमेंट नंबर सा कथा अतो इनके तोलाव पत्रे नाइदि बांगमा तोंगो जेकमा फिल के लोहा तो इनके बॉडी के नराव नाइदि नाइथाव पाइके बनो डाउनलोड PDF मो क्लिक हे PDF वस का डाउनलोड खेला दि बनो PDF ऑफ डाउनलोड खेलारो तिंदि के तावन डाउनलोड PDF मो क्लिक हेने बो नाइदि साको डाउनलोड PDF इन तो डाउनलोड PDF मो क्लिक हे रे हा क्लिक हे पाइके ताव डाउनलोड PDF डाउनलोड हो हा नॉन PDF फाइल इनके बरो पासवर्ड के नॉन डेट ऑफ बर्थ हो हा नॉन डेट ऑफ बर्थ स्टावरदि 0506/2001 बरो स्टाव पेरिनाय इनके ओपन मो क्लिक हेदि इनके बो देखिए नराव सबमिट केदि इनके बो देखिए हुइ पेमोनि यावगोवा नराव सालथाम सालब्रै तंगे नराव स्टेटस चेक खेनाय तंदि स्टेटस चेक ब्रेके खेनाय आबनो तुइye फो आं भिडियोस नाम येरिनाय ननो ब्रेके स्टेटस चेक खेनाय आबोफो इनके नारो नौनी एक्नॉलेजमेंट नंबर जे नौ माइमो के नौनी ईमेल आईडी फो नौनी बो एक्नॉलेजमेंट स्लिप बाय आके आबो जे नांगमो आबरो ननो हुयकना आबो नौनी ईमेल फो नौलाखौ ये तिंमायो इनके बो देखिए एप्लाई खेपाइए सालब्रै सालबा के नौनी ईमेल जे ईमेल नंबर रिमो आरो ईमेल नौनी पेन कार्ड सौनाय आबनो नौ डाउनलोड को लामायो इनके त्रे सालदु सालस्नि यावगो के नौनी पोस्ट ऑफिस ऑफ सौनाय के बॉडी के नराव नौनी जान जानि पेन कार्ड नो नो तंगे नराव एप्लाई के लामायो नौ क्रा पथां तोनि नाया नराव नौनी जे चुमुदे के नौनी स्मार्टफोन बेसे नौ सासावो के लामायो सो गाइस दिनैनि भिडियोस बासुनो नौबो भिडियोस सामुचुमरो माया सिंके भिडियोस लाइक किनि तापावदि के चैनल सबो सब्सक्राइब के तोइदि बदि सामुचुमा भिडियोस बिस्काव माइसो नायनि बाव पान्दाव के दिनिले बरना काथाग्राना मालाय फिनै नौबाय ट्रे बिस्काम भिडियोस बदि बदि सामुचुमा भिडियोस के नौ जतो भिडियोस न राइसा मनसिं काथो यानजरा नाइतमन बाव पान्दाव नौ जतोनो खाकचांहा